podsjetio ga. Neće se ja ću. Kod sutke, znači. Rekao da otiće ovo. Ja moram biti. Ne, gore ko hoće. Mi hoće ovako stavimo. Mi hoće stavimo ovako u goru pročelje. Gost je gost. Da. Šidao. Špinjetek je bio dobar, brate. Sad ti ko hoće sad ja koš pososije malo. Ja posoli to. Previše. Vjera najgorče ima. Vjeriš. Ljudi isto žazde koji prešao ono. Ovo je malo ovaj. Malo deblji. Idemo. Ovaj rog malo šapera, ali bolje šapera. Sam malo, Još mlad, još u njega ljuska. Pa ljuska, da. Je bil s borbi kad... Oni mu je teški. Dolgi mu, ovo rotima ne da, da stoji sije. Kakvo je sijeno, pašil? Sijeno je prva klasa. Kad jedeš janje, tako je. Ovo mora pojesti koliko hoćeš. Znači slatkohranje. To je nevjerovatno kako je on sladak u sebi. Kako jede, to je baš zamašalo. Envere, vidimo, Kukan se poprilično snašao, udomaćio i to nije ni malo slučajno. Čini mi se da se o biku maksimalno vodi računa. Pa jeste. Pazi, mi inače njega pazimo kao da smo ga odhranili od malih nogu i u njega smo se zaljubili od prvog. Kad je tek režim bovo, od tad smo se u njega zaljubili, vidjeli smo da kad je već penim bovo i vidjeli šta je ovo. Ispalo je slučajno da je onaj mali stavio i možda bi ga većom cijenom stigli da nam je rekao više para, ali smo... Najbitnije sve zaista bilo obostrano, korektno i zadovoljstvo. To je baš bilo totalka. Snašao se evo i već smo neke pazare napravili, vidio si sa Kinijom još i još ćemo mi u budućnosti raditi, tako da... Sem što je Kukan kvalitetan vodač, kaži nam nešto o tome sad, kako se on privikao, kakav je on na ponašanju kad ga izvodite, kad ga trenirate i tako. On je onako, sve što nam je Kinije rekao, baš nije profilovalo ništa. Sve je onako, i mi se držimo onoga rastojanja, držimo do vola. Ti znaš da moraš do vola imati vajk rastojanja, ako nećeš, nikad se ne zna kad će pogriješiti, šta će. Ali je inače uredan voz, 100%. Evidentno je to da on već dobiva pomalo i da se okružuje, da se primjećuje to da ga dobro hranite. Pa to se vidi, to je već je dobio fine kile, ide, već je prešao je ono što granicu što bi trebao, ali eto. Evo Kinija, mi smo posjetili tvoje kupce, ove predivne ljude. Kaži nam tvoje prve impresije i tvoj susret sa Kukanom otkad nije kod tebe. Šta da kažem na ovo sve, ovdje kad sam vidio koji je čovjek napravio bokseve, kako je blago, čisto. Evo imamo par grla i ovdje, ispred sebe, da ljudi drže baš to uredno i kako se baš blago uzgaja, što je najbitnija stvar. I vidim da je ovaj vo koji je kupit od mene baš imao baš jedno jako fino napredovanje. Znači nemate vi primjedbu što se tiče
prihvatanja hrane, ponašanju, nema opasnost kad se bik pusti i tako? Man ne, ništa toga. Znači, nam je najvažnije da je voz zdrav, da je na treningima super, znači zbog treniranja, znači da nema nikog, da je miran. Što je najvažnije svega, da je lov miran. A ostalo je, znači, sve top. Tiče vola, nema dalje. Kukan je pogođen kod velikog domaćina i gazde i uzgajivača bikova Muje Hrvačića. U kolikoj mjeri je Kukan spreman da vodi dvoboj protiv Mujinog Medonje? Pa ne, što za Kukana šta reći. Nama ne daju neke šanse, ali ja računam da će oni imati manje šanse nego mi. Ja mislim u ovom slučaju šta je Kukan sad i kakav je došao, ne viču ljudi kuće. Samo sa svog bađe sjetim kad on rekne gdje sam bio jači u svojoj kući, jači si mi i u njegovoj kući. I mislim da je tako i da će tako i odlučiti. Nekako meni je posebno simpatično to što vi nemate tu to razmišljanje da potom mora se pobijediti, da su mnogo bitnije ove druge stvari, druženje, korektnost i tako. Pa to je najbitnije. Nema veze. I ako izgubim, ja mu i poljubim, čestitam. Šta to ima veze? Hoće da ja njega poštijem i ovako i inako. Ali imam čas sa njim da bodemo. Imamo da ne zanima, njega ne zanima pare, ništa. On je rekao, vi pobjedite, vaša je premija. Sve što ima od vola vaše je. Meni ne treba ništa, on nas plaća čovjek. Hajde kad si pomenuo Nedžad, da kaži nam koju rečenicu o njemu kao čovjeku, kao gazdi. Nedžad se nema puno šta pričati. Nedžad je čovjek o kojem ne treba pričati. Samo pogledaj ga i stani sa njim, popij kafu, sve će biti jasno. Taj čovjek puno ne priča, on samo radi. I sve ti je jasno. Znači, cijeni svoje, a cijeni i tvoje. Pogodba sa Mujom mnoge iznenadila da vi tako jednog finog bika vodite pred kuću. Međutim, činjenica da vi uopšte niste, odnosno tvoj tabor nije opterećen pobjedom. Ta je borba došla malo iznenada, ali pošto ne, pravo ste. Znači, mi idemo na borbu više iz šeifa. Znači, kod nas nije sada da mi moramo pobjeđivati nekoga ili ovo, ono. Vidjeli smo da imamo neke šanse, to će arena i da pokaže, ali, znači, šeif nam je sa Mujom bosti, pošto je to, znamo svi ko je Mujo, tako da iz šeifa vodimo. Kinija, ti si prodajom Kukana za veoma kratko vrijeme stekao dobre prijatelje. Koliko ti to znači i koliko ti je to prijateljstvo bitno? Pa ja svagdje širim, gdje god dođem veliko prijateljstvo, da budem sa narodom svim dobar i da bude narod zadovoljan sa mnom, a i ja sa ljudima koji sa mnom surađuju. Evo, mi smo napravili transakcije za kratko vrijeme, znači čovjek je meni u novcu realizovao 20.000 maraka na moja grla što je sad uzeo od mene, razumiješ. I puno mu hvala za ovo sve, otkad smo se upoznali, jer mi smo preko telefona prije razgovarali, nego što smo se i viđali. Znači, preko telefona sve smo to i komunicirali, i kupovne i sve živo. Ono što je jako bitno, da je u pitanju obostrano zadovoljstvo. Pa evo, vidimo se sada, došli smo ovdje kod čovjeka, namjerno sam došao, nisam mogao prije, pošto s posla niz dozvoljavali. Evo sad smo došli, čovjek nas je dočekao i pečenjem, i pićem, i druženjem, i da nema ničega, mi smo ljudi, trebamo se nalaziti i razgovarati. Kao što i radimo. Kaži mi koju rečenicu o samom sijenu, sijeno jednostavno miriše. Gdje je to košeno i... Ovo je kvalitet sijena, da ga nema u BiH, što ga ja kosim, imam svoj balirk, svoj kosačić pokosim, ni rosa na njega nije pala i nema šta, ne ostaje ništa. Omić se je čudio kad je vidio kakvo je sijeno. To je toliko zeleno,
kvalitetno. Ja inače uvijek volim mlađe. Ja do 10., 6., 15. eventualno sve je une pokušeno prva trava. I to je kvalitet, ono nema, najbolji. Mladu manje ima, ali je kvalitet. Kako počinje tvoj radni dan kada su u pitanju ovi bikovi? Kad se ustaje? Kad se prvi put ulazi u štalu? Ma ja ustajem od 6 do pola 7, sad, trenutno. I tako će biti cijelu zimu. Ja ne mogu, ja ustajem. Jer ja sam već stariji, ja moram ustati rano, ja ne mogu da ne ustanem rano. Ja moram doći obići bikove, očistim, malo i pogladim i dadnem im žito i odem kući. Popijem ženom kafu i onda dođem opet dam sijeno i tako da onda nastavim dalje. Prvo da ti se zahvalimo, dočekao si nas mladom jagnjetinom, finom, pregršt pića je tu bilo. Što ti imaš kazati o Kukanu koji je već izvjesno vrijeme kod tebe, o njegovom ponašanju i njemu uopšte kao grlu? Kukan onako kako smo ga izmišljali, tako smo ga i kupili. Vidjeli smo već ove godine, vidjeli smo šta je Kukan i mi smo do sada zadovoljni. Pa imam kazati, pozivam sve kuridaše da što u većem broju dođu kod Muje gore da podrže taj ambijent kod njega, jer Mujo je stvarno veliki sportista i ulaže puno u te volove. Išao sam par puta kod njega, zaista je dobar domaćin, dobar i kao čovjek i hvala mu na gostoprinstvu. Još nam reci, očekuje li se priliv publike sa strane vašeg tabora? Bogom sa moje strane će biti fine publike. Mi imamo, mada smo mi što u nas ljudi jedni ne vili, ali ćeš da vidiš šta će biti naši navijača gore. Biće nas prilično u velikom broju, jer nas potreflo nas je i to da je dobar datum, da će nam puno ljudi naši iz Slovenije doći koji će nas modriti i da ćemo moći zajedno gledati i uživati. Pa eto koliko ja te pratim koride zadnje 2-3 godine. Svi znamo ko je Mujo i šta Mujo pravi kod sebe na Vlasinju. Tako da, ja mislim da je svakom čast otići gore posto.